Sarahan rintang mon teu gaduh pamadegan tangatukna badarewang maka leukeun ngalenyepat tingkah pola ditintena barang nakiro trapina danganon lain nara kalakuan ular cakamakama sisae budi jangan masa teresepang laku lampah pageran aku dari gama solehate no utama solehate no utama lain daun awi aja berem natawara aja berem natawara lain baca dengan di bageran ala tapi bageran ngamomole kasenian walau ku teresapa ngandung maksud jangan tujuan kerengahong kamajuan itu kulung nabak pasir nulung kau didinya orang ayu bari nama tukar didinya orang ayu bari nama tukar gay malah cekap poldu campedaki taluara gasaha api nyalindung mona mendang katunggaraan pangharat mah pangharat anu barera namina usuk salamun dunya akhirat Yundi ke ahli-ahli jawara ibing kula nota to salamat na pamugi sihapun tena pamugi mah apana citra pamugi sihapun
Iya apana Citra lumayan tapi lumayan sukana jantung mamana Citra Wah kasayang semeno jadi ati kana ngarakutkeun dodol urang ngarakutkeun Dede Cuno aya neng Dede Katopi. Cuno da dodol urang kali atopik aya sariki kudu jaharti sarengka raja pikiran sameme prakati ati no goreng gerasing kirat anggun-anggun no goreng gerasing kiran dina gawe baparengan ulah sewangan kama munasilih harangan no nimbulkeun paceng kadang non nimbulkeun paceng kadang kapayun cenah mangani hayu ngararadeg nu parantos nampi saudara mun hirup sewang-sewangan udar tenang sabang kata sor atopik neng Dede Cuno moal panggih kasenangan tang tunyorang kang ancuran wilujeng kaneng Tera aya sangkan ngawujud harapan aya dina kamakmuran pacuan mulai tihan pilari ridho pangeran sor apana Citra mamahna Citra yes lawan sor apana Citra urang paageng teu sama pacang tiana tetepan tapi nah mamana Citra Doriat mah geni maske sor keparayun deui cenah kula mihara ulah rek pegat bos aming kalih tetehna aya sing pandai
kalih teteh Ges lawang aya neng dedek cunong atopik Nedede cuma silih antosan Teno Kang Dahli mamah enoh aya tekeli sawangan pinulamunan Hayu ngararadeg hayu neng Tera putra ayah anu solehah aya Gane durian mamaske batina tetep sasarangan son kaparayun deui cenah kula najanakeun halangan cungkrak asolihin sagara rek diajayan doh jojona Ngaradeg ah. masih percaya sor bos aming kalih teteh aya ulah ngarasulah Kang Dahli ampun mamah enoh ampun ulah rek cacaya aya Kang Gun Sing sorah kapararayun. ya iya rek tetep domelan setia salalamena sukana bae katarima Kang Solihin cenah sor Aya. kapayun. pangasih Kedung dulu. ilumina Duran ke pada Citra aya apana Citra Bos Psikologi Jen urang Kakang Dede. Dede onot. apana citra Aya kula ulang jadi mamalu aya neng Tera Tobat ampun Kang Dahli mamah enoh awas ah oh sabar sili antosa Edas. Jojonan Kumacana kajunjunan mama Suma masih percaya aya neng Nita pager gunung ulah ngarasulah bos cikol bos cikol aya ulah rek cancaya bos aming kalih teteh diantos kula Gula wargi eta teh tapi rek tetep domelan setia salalamena Neng Cika Jang
Arya aya. Sugana baik katarima anggun-anggun pasi api no hena Alah Ari Agun Apayun aya mangani. ulah Wasarli haturan. Wangsar kamalang aya Mamah Eno inggih tunggal rek paturan Aturan ka Mama Eno Kang Dahli mohon. tungtung bisa bingung mama palang temang ya rasana Kang Kusnadi oge aya ti palihan ragil. Kang Kusnadi aya seketika sadikengking salak Awas Kundulur Kang Waeng aya. Atelangan palit monten aya Neng Dedek Cunong atau Tuhan mah dapat murah Gadada buah pikiran aya Neng Iner aya Neng Iner Mamahna Citra. tina lamongan ampun apana Citra Mamahna Citra matan baik sumorya apano kokole bata alah Ari Bodi Bos kecerekan Aming hari anu dah. mana cenah angkus Aya. dojo sunan buah hati Awas sadunya anjen hiji aya Bos Cikol tempat harapan gesana hirup angasarali babarengan Asarli aya cahaya layung mancerang aya Bos Cikol gerimis sorenya siang mawa renetes pengharapan Dede Cuno bukti anjeun ngajauhan angin letih lilin duhan ampun Bos Aming kalih teteh kasedih pikiran Neng Tera putra ayah anu solehah aya pasoletra toja yang oh hei jangan cita sapu kemana cahaya layung mancerang Bahasa bulan kirimin sorenya siang mawaren tes pengharapan Dede Cuno alah bukti anjeun ngajauh gas apa ayo Mang Ani Kuring Minang katujulan bahasa asanim Tarakat mah sering kaliwat Minang nu lamita tepang alah aya Ibu Mimin Sakasa kasuatuan
Dedek Nit aya. di batang atengah jadi cukaknya pacaran Aya Kang Dahli Mamah Eno. Berita kehilangan telah ditemukan loket Lujang Dayu. Loket aya di panggung. Dayu Manyudrang Jang Dayu. Aya Agun Gun. Monare mulang ahano Das aya ang ano sana mana sana kula. Aya di dieu deh. Alah. Ahano aya Ahano. Aya Apana Citra. Nuhun. Anu parantos mendangan aya. Aya nuhun pangaduhan. Aya Bos Ami. Ciri asih Kang Dahli Mamah Eno. karekat berangkar sakti Aye. tulurna bahan panutan nulami mantap-mantap ayeuna Aya Asarli. kanajan pagaang sampai hejo aji manawi tapi bukti nanyalah sampai hejo Apa hajat apa sargi kalih ibu ayah. jadi
bos cikol aya Moalun kurang kok Ari agun-gun anu mana cenah kolan sampai raja anggonaku Aya aku selang sok dipake aya bos aming tapi aja dipake kamalan Kang Dahli jadi ciri ada litelo terawatu anyar petepang sa langit kono sampi ejo mandi pake aslihi osok resep nampung sampai ejo tadi langit aya bos cikol hiji ciri dede cuno gerasi duaan Canacan ku samping ejo samping rumah jadi kenangan Rupi Parepi di Jongjona ae Nola mama Nola mata nyake dia nah hati geus kapau nota pirang salira negur kerimu ngadak-ngadak jadi benteng raraosan alah benteng raraosan hati ratu atopi cacak banget tempat Sebentar syarat kita Nembus rasa ukur salah
dan ketagi Lamun hati kabiruyungan hari dunia asal orang doa kira bulan kenalahu rasa asih rasa dada laredina Janur gunung Alah, Kakulan ala iya Tadi ngaren tadi bayar laguna, Mang Bagus mah bayar laguna pasti ketone Kang Wahyan laguna nganjuk Ireng-ireng nganjuk jamparane bae. Wong ireng Jang Hadin sapu angin aya haturan Jamu alas balimanan Wis lawas mah Kula ketanan Kapayun ala iya aturakeun neke lagu Boleh. Dahli Mamah Eno lana sekedar kok hiburan apana Citra Mamahna Citra aya kagak sepul aja karena pengantin biasa sedaya kalau ngajak mungkin sedaya rasanya mari sendiri aja sampai ilang ilang karya ilang rasa sani manalan sani wati aja hemat adi heri sebabe tadi wong iri akibate mari diri godhog raya bareng-bareng pada jalin rasa godho saling ampuni temen maring asik asik Ora duit nyelang wae karo kancane nyalah sepo malas siang kene wong ora tak kenal ora gawa duit pengbalater nyelang wae karo kancane aya Bos Aming tole tole si ande ate lomo tamorone ana putre di zaman berjuang
ojo dadi rebutan dai ojo dadi rebutan ijo-ijo kodonge sembung kadung sembung kok gawe jam kadung sore atene bingung wis kangen ora ketemu ali-ali keramat aja lali aja lali karo kancane Ah. Karena ayong-ayong abang Citra. Hai. Ayah teh Ani Bojong. Ahoy. Hai. 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 kapok korma nyata kata Betawi ayo kota Jakarta Kumaha teh Ani dong. Syukur. Hai. Ahoy. kapok korma Nah, dibanding. Hai. tali janji Hai. Ahoy. Hai. ayo dapat tepang nyata Hai. dea dada Asik asik. Hai. Hai. kemajuan Hai. 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 dah kematan masa jodoh Ahoy. Kita mulang cenawang budak. Hai. 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 kaya aku oke Gusti Rata ayo Kang Dahli balik ke mana? Wih. di ala dada Mohon mangga banget. Hai. Ayah Kang Momo. Ayah
sarang pun bojo Kang Momo. Alah. Asik-asik. Kami sayang Aco apa? Aco apa di Gantara? Abang-abang kan nuhina Nida mabela Tiba-tiba jalan yang bunuh tuh Maniki mau Maniki karos Tapi di palasu Maniki Siapa nama Mesir duku Ditir Siapa nama Siapa nama Salir Terapuku Berpikir Kadang nama Amisya Ina Ngatu apa di Gantara Urun. Tuh kumaha